APHLC aracharia song tum 6 Sidul Chirok tok amai mate armu kachepau kasai kedai. Sosi lakhain korahini serupothar MSC constituency ka parlo Bopong polling station la pente langchithing mate Saphapani polling station la tumpen chingrum petpen plimplam langsu pathua klamlong APHLC serupothar constituency committee tumpen cepatir piponsi 6 Sidul awareness program lapen mass joining amai pamanpon. APHLC serupothar committee amai pupapuram terang pen mai cari ponsi APHLC serupothar spokesperson omoring tiahin pensi aluhi pacini apor enpon. Bangso mai long aluhi sakpaman pen kacetong dun APHLC arachari asong tiripi amai puja ai kathar cetong dun anparta tiripi amai long pen rajes tisu APHLC dun mai pu tiripi sarkiri rong para APHLC tiripi akong chunbang Samson Teron Rajen Timung Rita Kram Sapi APHLC tiripi women wing Kursing Timung Sarsong B Pranjol Pro Risika Milipi Daniel Teron SGB Langchithing Rajunes Timung Lapen bang pharo hini sose arada tum chitong dun si RDP du BJP Congress UDFS asong tum pangrumpet pen don thong kebra nerkep mate 38 house of high pini limplam langso arada tum APHLC aracharia songlong chipau dun pini ladak sangti hidi sorupothar pu bangai pupu a constituency MSC constituency yang bong rong plimplam along nilitum plimplam langso along nilitum APHLC dak mass joining a program pini gitu dak don thom kebra ner kep BJP pen loksi pini nang dun lo na dake ASDC ka vedet lo rokom lo Congress ta vedet rokom la siala tungena dunja thaya vedet lo na dunja bang ta vedet lo na BJP ke do anta bini nang dun lap lo lake polling station isivet amuni ta tuamba lata ini ke thom pangui putakali la posi isivet a polling station pen don thom kebra ner kep ke bang pulote lake dupik alam Mga korapin berita pantapon Lawrence News 24 Kalbiang Law.